Nemam pojma koliko na Zagrebačanki ima ukupno prozora, ali znam da je visoka gotovo 95 metara. Sagrađena i izgrađena je, dakle, završena 1976. godine i tada je to bila najveća i najmodernija poslovna zgrada ne samo u Hrvatskoj, već u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, a kasnije je 2006. godine nadvisio 97-metarski Eurotower u Zagrebu. Idem ja gore sada na vrh i sa vrha, dakle sa tih 90 gotovo 5 metara, bacit ću jedan mobitel da vidim hoće li izdržati. Vozim se 100 na sat do 26. kata se ide stepenicom, dakle nakon lifta, a onda predjevam pogled na istočni dio grada Zagreba. Ovo je Honor Magic 7 Lite, mobitel koji može izdržati neizdrživo. I ja ću ga sada baciti sa 95 metara dolje na asfalt. Šalim se, neću ga baciti s te visine, bacio sam ga s 1,5 do 2 metra otprilike visine, da vidimo. Bez ikakvih magija, bez ikakvih trikova, dakle ovo je video snimljen u jednom komadu, samo ja naknadno pričam. Na ovom tu videu, dakle nikakvih ogrebotina, nikakvih udaraca, ništa. Hoćemo još jednom. Ajmo sad direktno na ekran. Dobro, da vidimo. Ovo je boljelo, ovo je moralo boljeti, ali ništa. 2:0 za Honor Magic 7 Lite, bravo, bez ikakve magije. Opet ponovo pregledavamo, inspekcija, nikakvih ogrebotina, ničega, portfon radi, mobitel radi. Treći pokušaj, na bočnu stranu. I ovo isto boljelo, ali ono, Rakitić, pardon, Honor Magic, i ovo je preživio, svaka čast, ne znam zaista što bih rekao, jedno potpuno novo iskustvo.